mudah-mudahan adik sareng gereja janten kulawargan sakinah mawadah warahmah diteraskeun dirinya diregepkeun ya bageus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama apa duaan mewakilan kayak diterasa dua etin pagi kiat diwakilan lajeng aya keluarga besar TSMPN Rumah Sumedang. Alhamdulillah parantos sumping, mudah-mudahan hidup doaan sejagat keluarga anu sakinah mawaddah. Bismillah kita nuji jebal asmani pangan disim abdi kanjengaken sadar puji dina sakit majikan runtuh papatah tapi manfaat hidup anak ini sing jadi indung luhur jadi istri luhur budi tanggung jawab lahir batin. Pamungkas sariring kidung pepeling rine kadang di kerberga hidup di lahir mugi Gusti ngaijaran amin ya Alhamdulillah acara sampai atas kelan saksi atas urang sampai menunggu kayak maha bung kawan
dan sami-sami ngaduan sasaran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anfa'na minal bala'il murumi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatihi al-Fatihah.